Eta belated happy birthday sartana ni min ni som kha mart ni som kha present pola dong thei a gp number kan ro da ha lon nei ani tlat kan pu ni sartana hi mo chuan ni min nam pangte birthday I lom ro puyem ro pui ni mai engei puar thaim oi dul kan en lok nuam thin he mai reliance kan pu ni tai chuan chite chun min ho va chara rg tang in voin rong kal engei match day ommi match day pathum ma match thum mo ni chu choma lampang sorama rg no ma chon ni lampang inun hi chu football tan he ni van petak ivan hlutak an van ngai sang tak chem zai ngal thei tatakin I kumenza nang asoi chiam satan soi chi to lo mo 16 to mai sweet 16 yeah ani tlat ta chu nuam thine engei reliance sa hian hlok na te khatiang chi kha a hlok tha ki tiam I fitness a te mo tiang training te adwain ka chaw I duai ni chaw sa de ka si phai zo ne duai na chaw duai ka active ma duai na active ma football chu na ngai box ya engki ma hian active ngai box ya dro chuan nga tinge lungleya I pheilo chan khalai ta kha ka ve chak nimin asteta sa sardiga steta sa khan lungle inkal ve mo katia chuchunia sartana le sardiga le sarma ma hi lungleya an phei le tamon le galo tia champhai lama kal dun le ta champhai lama lungleya hian cha phei le thut mei lo che mo ni hian cha phei lawang mo nak tuan lo hodon nak tu gan lo hodon policy bam pangte jin an haim nge zauchi an zauchi azok tu te champion kha policy ba under 8 10 14 424 442 sararate draw 442 formation 442 formation di lafin 442 academy zo kan di alaw da so hun cha ada ro fela edi alaw so ta hun cha Aizole FC head coach sartla na te kan ti do na ka soipol nok che in zui ngun tu ko mo sare fate sararate Aizole FC ni an lalut le ren mai si thin che tiam vel chu ni impon ni se kan lom khop me pathian in dam taka kum som thum le engomozat an dam tir che hi nang po lo ri sel la thei top lo chu zel la Mizoram football tan Aizol football tan mo ADFA ate impon ni se reliance ate pon yang chu Aizol FC ate po chan mari ate po staff ini om thina kan lom pui che lo him la lo ri sel la thei top lo chu zel la Mizoram football tan ni hun lo mang chun zom zel te ti kha kan du sak na chele thei top min chua pui turin kan ngen hal bok che ni an lom pok alo me hey wena training na ka hi kai mule lol la pathian zara dam takin win march ni som pakhat sang ni som ni paruk ania sara chana little kicker academy nei tu ha nia kan ron soifo no pang li ka reliance a hian sar chi bai chibai la reliance no pang li khi eng tika tang ngeng khel tran keni season 3 ta karon zom ve chi season 3 ni kum ani mo ni kum season 3 an lo mem chuan little kicker academy eng tika tanga din nge ini enge adin chan te kha soi them ya story thu yang rang khop me ge ni mission venga kan base ni ya slai kan veng thalai no pang grassroots kal du si ta la mo la te lo nia mun na hlat tia culture kal thelo ki an sei ve no china wang le hian ti hian bulkan tran do roi sang ni som ni pathum khan hian bulkan trana ti hian ei pathian za ri lai sa te kan lu chawa hian kan kal chho ve zelani chu enge tuna hian season ni chin kha season in veng mission veng te solai vel bor ho so I ron kalan tamem ti meang an tamle tamlo ti vel ang chi kha chu en ko ni se an ve dia kan target ber kha supply bor thlai khel na hun nei lo khel ve cha si te son ya tin ke mani academy taki chu football hi amen chu ni ma sela academy dangang thawin ai minung chang kai hruai hi an thu pui ber hin ya building character through football kan tia football manga no pang thalai te an nun kong kai hruai kan tumber ani hi
football no pangin nuam man lo tia khami an nuam ti ber manga anun kai shwe kan tuman ye sky veng boro kuliko ai zol south an yang chu so ma tang son arong kalve di ahlom be avan lom om em thei top lo chua zerula in academy bo lo thang chho zel se no pangtan Mizoram football tan thei top lo chua zel turin du sama sam ber kan hlan sewa little kicker academy a sonama son alu reng thei nei ti kha sara chani lo contact zel medonia mission veng khatla level bor ho somo mission veng thang te po tiang chuan thei top lo chua zel turin du sana kan hlan mo cheu ni kan lo ba when a hian match day chum thoma se IDCH Inter-District Football Championship hami kha IDCH chantia oho kha training an nei boka ei sar lomten wama palita anon tha em group IDCH tur hian academy som paruk Reliance Foundation Young Champs noya no pang league khel under 12 player te andia academy som paruk atangin an la academy som panga zo ani chu som paruk andia aizol biga hian chuan ma se pakhat hian an champion awangin aizol district ain o top dona chumi academy som panga tang chuan no pang tha best of the rest team tour hi team ni anan thang don ania academy ommi lo te ponom mai thea treu te ponom thea an player quality zir khan academy sang ten thei top lo chua zerula hian inter district championship player ron tho chuak thei academy kha han ni zel teu aizol tan Mizoram football tan Reliance Reliance ina league an on siam timeng MFN en hemi an tangkopa league an siam the hi anu ema coach te tan po lua players tan po lua nu le pa te tan jina sara chana ron soyang deuh han nun kong kai hruai tu tan sport hi kan mangani basketball te cricket te football te judo karate taekwondo hanti te atiang te kha coach sang sang oma weightlifting thlengin han thei to pan chuat tlang zela hi Mizoram mi puin min hlut sak kan be se ya aizola po mo district palia hian Reliance Foundation Young Champs no hian no pangli khi khelania scholarship champhai lunglei le aizola chutiang chu ni April tha inter district dona munom le don khop maya ni khata hian match thumte no pangin khel dona a tough thei sia chuwang chuanin an mentally and physically an fit kha angai dona chutiang tur chuan in lama te po nule pa ten lo fui ula thei top ele in te lo chua lo petha ula thei top resting period lo rest tirula lo hadam tirula lo chol hadam tirula chuan phone lam hi khoi tam lo se kan dua an mit te achaka harwang taka training na muna te rong kal theina turin phone hi khoi tam lo se kan dua chu kan in zir tir na sa rui lo hi chu soi lo leng ania i ti lo top turan ni maya an ti don lo shim shima tiang ho rual hi chuan a chan chu coach te hian an enkol uluka thei top an chua in lama nu le pa te pona thei top in lo chua puya in lo kher angai ani i ha kan soi ve lok dua kan head coach diga khiang te kan mentor esma som tluanga mama sarmama te chuan hei inter district an coach tour te sar chuanga le sar a chana hi under 12 coach tour an nia chuan so lama son sar a puile sarapuya le sarval puya durtlang
mi te kha under 14 a best of the rest team en kol tu turan dia chuan sar chana le sar Jordan ange sar Vishala o under 12 champion under 12 a hian sar Vishala ange sar dan te Jordan a kachiang lawa goals academy football academy zotlang te khan ni under 12 a hian chuan under 14 a hian New Hope English school te khan ni a chu an coach te hi sar chana ani under 14 a chuan Aizol Iron o tur chumo chuan under 12 a chuan Golf Football Academy zotlang te ni warm up an nei zawa match an khel dona ti hian ruat ki mate hote ni tuna hian IDCH inter district championship atana no pang kan ko te academy sang nia self introduction an lo nei nga ne Kaming chu mo nai leram ro ta ni ya kan academy ming chu B12 ani ya kanule pa ming chu valen mo ya le shen mo yen ni khoi ve ngai ni le Bethlem ve thang Bethlem ve thang a mo le next kaming chu next sala mai zo la ni ya ga shu kan khela chu MFA ga shu te ni kanule pa ming chu ke la lo za le Bethlem valen ma ngai khoi ve nom dutlang me nga durtlang mel nga mo chuan Aizol grassroots center a khan in coach duhe under 12 a vanun moya vanun moy mo Kaming chu Sharma Somania din thara kanoma ka team khel chu ni wo fani kanu le pa ming chu bi ki le mo na ni Kaming chu road ki mani ya Lishai Corner Football Academy ka khela under 12 ka khela kanu le pa ming chu van le shoi le le do mani veng kha luang mol ve amenom kima next kaming chu me saksi la she denga ni ya kai kami lu na chu ni hof ni under 12 pa ni ya anu le pa ming chu din ni le ram bon ani chuan in veng ming kha an veng chu am veng thler toy veng thler toy putu ve la te in pia chia khan ami ani chu ni chu inau kha Reliance no pang li kha khel ve em I u sok mo tu em ming kha sangkima AGC ami kha khel kha sangkima kha bitele kaming chu za than moi ni ya Bex Academy ya ka kalme ka tuna hian under 12 kani kanu le pam hin chu nun te le za te ani kan veng hin chu tan shilani tan shila moi nom kami zo ma le na ni ya ka academy ro chu Bex ani under 12 kani kanu le pam hin chu ma ro le la hin moya khoi ve nom malia tan shila mo yu kha a khel vem kha tu em ming Freddy na wani Freddy a midfielder kaming chu Jehovah bala ro bola ni ya kanu le pam hin chu Rebel ki male lal cross thangin ya dutlang grassroots tu en coach sa sangte ya te mo I voina in khele ai khelo mo nak tu en khel do nem ka shelo an lo la post lo mi nak tu ka kang khel do ni ka sia ole next kami chola ro fela ni ya kanu le pami chole zori pule jeri la chan himani tu kai academy khela chu dor puiveng thar football academy mo chuan mampu hi khoi veng ni kha reek a mo reek a tang ron kal wang voina reek a tang ron kal nge voina ka ro kal mo voina reek a tang in training turin chuan voina match in nei lo reek a tang in mampu de kan fakania an lu khop mai reek a tang in ron kal wanga thei top ron chua thei top ron chua zel ro tu e voina ron chuai che apuin ipuin chu I'm pe khop mai lo mom re ek sarming lu naw te ni tro re ek khan academy nei tho em kha in kalem inge re ek khan in academy ming RRP mo chu sarming lu chau ami enkol cheu chuan midang coach an omem om tho mo ani chu ni chu ole kaming chu PB la dampu ya ni ya kanu le paming chu
PBL chan pu le Vilaram Thari one team khela chu ni ho school ส่วนค่อยเวงมัวลงทู มัวลงทูPBL of มัวลงทูกันติชินคานี่อ่ะ solid ลุดตุกันนี่อันนี้ฮีมัวลงทูจังรอนกัลวังเซลเกปมัวลงทูก็ว่าเพย์วังเซลเวทว่าเดี๋ยวเวลจุนี่หาทากะนี่เคลโดนเพย์จวนนี่หาทากะจุบางจวนอนุเลปาตะคันเราดวดอินเราดีมเราเฮ้ยมัมปุยปุยเราดวดอินเราดีมเฮ้เราไอตูชาปอนไอยังไงดาลันไอตะไงดาลเตอาลูเตมิงจูสิรารัมชนะนี่อ่ะกันนูเลยป้ามิงจูซีซับนูนี่เลยสิรันหุนเสียมานี่จวนค่อยเวงไอ้นมวิธีอ่ะค่อยฟุตบอลอะคาเดมี่ยังไงGreenfield under 12ตัวเองโค้ชซาซาวัวละบัวนะมอนั่นแหละกับมิงจูเป็นเนี่ยจะเรียนรู้เลยเนี่ยกันนูเลยป้ามิงจูจะรู้เลยละชัวร์ละนี่ก็ได้มีแค่ละชัวร์ไม่ใช่ซีรัมหุ่นเนี่ย under 12ค่อยเวงรำหุ่นเศร้าตามอจวนรำหุ่นเศร้าตาเปียงเละเซเลียนไงนี่มุ่นดังอ่ะรำหุ่นเศร้าเลยรำหุ่นเศร้าตาเปียงเละเซเลียนvery good มันทรายเบโนฮีdefender นี่จวนอาลูเอโรจูรอนเบทัดงายังตรอก็มิงดูฟลร์มาอิโซลานี่กันนูเลยป้ามิงจูเอเวนปุยเลยเดวิดเลอร์โมยนี่ก็แค่เล่นตัว RGS นี่RGS ตัวเองโค้ชซาร์มาเปเลซาร์โจเอล่าซาร์มาเปเลซาร์โจเอล่ามาเปเลโจเอล่ามอเทตอบเราชัวร์เจลเราก็มิงจูบาลงากันนี่อ่ะกันนูเลยป้ามิงจูซีรันมิงมวยเลยแล้วรวดกี่มานี่จวนก็เขตละจูริพับลิกGSA คุยเวนอมฮะกะกุลิโกนเวสเดโมกุลิโกนจังอินนี่จูบรองกัลฮะฟังเวกุลิโกนเวสเละก็มิงจูพิเศษเวนิมานี่อ่ะสเลมเวงอ่ะตัวนั้นก็จะไม่ก็กันนูเลยป้าแต่มิงจูพิเศษชงกี่มาเลยอิสเลรอดกี่มินี่อ่ะ Little Kickers ก็เขลไม่กัน Little Kickers ตัวเองโค้ชซาซังเลียนะมออาบันฉันลมมาลมลมแล้วไหมเรียนเทตอบเราชูละอะคาเดมี่อ่ะเต้บอลเต้เอาเต้ปอโซอันนั้นนุยสังตัวนี้นักฟิตแล้วไหมอะไรเทตอบเราชูเจลเราตัวนั้นเฮียนงากับบุลมีจีลมกี่มันนี่ under 12อ่ะจังอิน under 14นักเขละเฮ้ยเขลค่ะดูดลัง grassroots center ตัวเองโค้ชสารพัดปุยมั้งลมกี่มันฮีInter-District Championship akhan 2023 to 24 under 12 akhan min champion pui tu ni pet goal the mai ni season 2 ani jok chu season 2 jacob pathau nen tro jacob hi reliance atuna oma mumbai a chuan ruat felanen an oma chuanin Shiat puya goalkeeper omboka tiavel chu ni Reliance Foundation Young Champs Mumbai a khan ani che training rop ane mai sar gumpe sar te ho khan an training pui dona shiat pui te po makate stifate ati ho khan in training an lo pe chunjom dona professional player ni nge turin du sangna kan hlan boka ani point munom thin khop mai an story vel te po Reliance story vel te po galo en thina IG te Facebook te an lo en thina training hi munom thenia an contact chu pui takane en ball contact hi mo adi khor thin khop mai chuan man bola la ma puya ne na chua command thar le me yo hi chu lusai corner mi chu an goalkeeper sar chuang tu lusai corner in goalkeeper so min kha chan chua afat tikra ovea samela kat na lutuk ruat thara duata
Pisia Amosa RGSA lampang mi so tu he ming ka khchi lo to Mapuya B12 for me B12 so B thara fa pa han yem number 19 Apachen hardon lo Vele ding hi ran thiam ve parang em pang hian Mizoram thara B12 Football Academy AFC C license holder ania kumsang ni som pakwa tang khan B12 Football Academy college veng ason alaudina theito pachu zara he Reliance Foundation Young Champs noya no pang league anon khela season 4 na tang hian khel tana nikum August tha tang khani ga re kan tana season 4 hi hian atop trap to ase inter district hi hian an la khele dona April tha tang hian kan soi fo kha training an kalpui me ka warm up ke ni kan li ta sa kein under 14 boin chu ka lead ve under 12 hi sarlom te sarlom an li ta chuan coach tur te hian an khel hian player hi selection an na nei kalpui me ka chu tiang vel chu ni coach te kuta an da player an du ang khan thlang ve don sar a chana le sar chuangan hian sar digate sarma mate ei sarlom te ke sarwal puya sar a puya sar chuanga sar a chana chuan New Hof sar chana ni hi nikuma khan sar a puya nen khan under 14 aron champion puya under 12 a hian sar chuanga le sar ayusa Bex Football Academy nei tu sar be khama fapa ayusa ami kha aron champion pui tun nia semi final a penalty a khan kan hne lo ve ve ngria champhai kha a khel pa ngai kha chuanin kan khami group stage a kha chuanin kan van nei zoka mase semi final a under 14 bi ga ni chu semi final a khanin penalty a kan van duai ta chuan zana aizol le champhai kha season 3 a khan anin tum mani chu chuan aizol kha penalty a an champion ta penalty an van nei zoka van nei te hi ngai tel ve ni champion tur chuan thiam pi lama hian sar boi pui te hote champhai coach te po kumin chu in hu chak om to khom mai ani poi player an ron nei thale vi wanga scholarship lampang te po anon thale via bang lung lei te po ni thawa season 2 a khan sarlom te son season 2 a khan under 14 kha champion puya IDCA cha mo inter district a chuan penalty a tho chu po chu aizo kha van nei zo kha chuan under 12 a khan sarwal puin an song kan om ta season 3 a chuan keni kan champion vele ta Aizol Grassroots Center khan anin khel ni chu mu nam khap ai khami match big phe kha chu mu nam takani chuan nikuma kha chuan league champion kan ni wang khan league a khan an champion awang khan AGCA an champion a khata khan Aizol ai kan o chuan best of the rest team te sar chana le sar apuya khami khan ron champion pui thung ta ni inter district a big chuan inter district a jena boru khi sang rima player te pon ha coach te po mentally nan ha physically pon ha thawa resting period khaum lo mo chunan zingan khela chunan khelan ena daya ten khel le ti khan kumin phei chu tough le zuwa dang match thuman khel mai thei tiamvel chu ni bola khale ngaka Maliana Rivera prap mai tluanga
luanga ruat tharana ruat tharana nga kan oma maliana sut chachi alo bola tran zak maya ma zual te alo om hlawa hnunga tevel chu ni alpang ai lu chi ani ruat tharan pass pheya lo tlat luanga le nga sorry luanga bola la zel passa chuanama ente ti don ai goalkeeper kha thave pisia mampuya kale pupup done aha thale tlat thin cross ball ne ya mazulte ya bola bola lakal zel luang pasa Nixon setback kamaliana Nixon tho Joel an thak dona kima lu chi ruat kima Samuel an bola la ngaka kima mampuya Rivera prap mai so mudam theineo maliana Nixon san ya goalkeeper lo om le hlau goalkeeper chan chua maen bola pasa maen bola ngaka maliana an ball hi rang beino kima mazualte an soma pasa soma afan tisual te ve ni kuma best of the race under 12 goalkeeper khani best keeper khani New Hope goalkeeper ani under 12 goalkeeper ani BOR team mi khani ei sarlom te ani hi experience nga lutu coach le player zong pon ahun lai chuan la jong right back left le right winger po man thea center forward ate pon mang vekani midfielder ponia utility player mi chak lutuk thalutuk ngo tu boy sing te ho ne na khelo khani tu boy te ho ne na okay zak khani la jong lar layal tilar tu khani sarlom te ani hi abona ne ari rep mania thingsai khuwa I love thingsai ania sarlom te ani hi elite hian tura hian coachin om boka MFA Elite Football Academy chuan MSSC Amveng Center hian om boka ani hi Asia Football Confederation hnuai hian AFCC license holder ani minute som thu mani chep to at englo post chu rei du thina en pe vak lo thin rei de hi chumo yang du to kong sarwal pu te bula song vakal velok nge mer kan la chiang lok teng ni so sak zoom mong renga fiam thu pe viam nai na sak zoom mong renga valpu hi gari nine min la suo min kom suo ron tin jina bo mo ase kala lui thawang ya ruat thara abul chemi kha puya bi thara fa pa hadro come on number 19 mi ha kha number 19 ai khel voi khat ka en khan jersey number 19 te kala utia mo bi thara fa pa ni so an lo tia kumesa nen to te pui so pakhat tling don chi mo under 12 kum so pakhat tling don chuan hi AGC mi kha
jera ta hi AGC B ami e zo mo e kha englo mo tia a gray color zo kha mo lo tia in jersey hi e ni chu galo hre sual deuh zo nge mani chuan samela tro e jera ta hi I position kha right back samela right wing chuan back sami hi tuiming kha biak kima in position nge center back tro chuan goalkeeper hi tuiming kha zama khoi kanana mi RGS yes a purple RGS duata duata den jersey color loi ang reng lom tro chuan ma zualte ya in position ang khel defender chuan boite tu min kha arle lom mo khoi veng ni republic amo chuan mampu ya tro mampu ya durtlang grassroot tro retract ani me tro chuan boite puipuya hi puipuya kha sora son ombok tro bi thara fa pa puipuya nia khoi venom tuiva mi ta mo tuiva mi tu ngeron thuai che apa in mo chuan amosa lal amosa ni kuma experience nei to Aizol Inter-District Champions IDCA cha khan champion puitu kha jinga mi khani lom ki ma ani le a heta hian chon thu mi kha puite joela dal joela center midfield chuan in color hi academy ai nang mani kha in academy kha little kicker ka haideu thina mi so academy som parugin ni boxia mo tia khan kalo confused deu thin in academy in jersey color hi mo chuan ta hian chuan chuan oma hi ground chunga chuan mi ngal ania pon lamai chong kan threchi alo tro fel boxia durtang grassroots tro chuan oma I position kha chuanom tuna hian mesaka khoi ve no mesak tlang nuama mo tlang nuam west ta chuan in academy hi bomber and living water and bomber academy tu en coach sar bobby mo sarapu ete sar bobby ete tro te ve khan ni thakop mai tian thei to panon chua tla te nom dona tling te nom dona player hin na tam ang renga chuwang chuan an la clear keu meni so sar chuang ale sara chana son an la select keu meni position wise sin an la ka wang hian a har ve tlat thina oho chante a PC a ngaka so matan har sat naum lo homo chuai thelo mission ji lo hite nal thenia sarwal puya ni kuma khan in champion pui tro sarwal pui enawa khan aizola khan 12 under 12 ama in best of the rest champion pui chuan sarapuya ani hi ni kuma living water and bomber academy nei tu khan ni ta mo academy nei tu an dirang coach and head coach nei chu ani C license holder veven nia AFC akhan tat chuan AFC C license holder chungchia mission ji physiotherapist ani mo mi zong du ron ania club phau zong du ron ania chuwang chen mel piala ma hena ma hi thiam trim mo tia avoi khat me cha jun dam mani hal to thuk theina nei tel le hala ani hi bon satan pom lo ani iPhone 14 nei thar ania satan ai chu kan be thei mang to lo ani hi sarwal puile sarapu hi kumina under 14 best of the rest team an enkol dona chuan sarapu hi ni kuma experience lo nei na sat to zana den khelamo final kha ani hi
best of the rest champion pui tu han ni kum season 3 han level chu ni hemi video kal tlang hian thil kan soi vela shim manga kan video te nu le pa ten lo hluta alom om viawa a subscribe doin lo subscribe a comment le like ti velte in lo ti thei kha chuanin tha ti ro le ro chuanin kan monetize chuang lawa hemi sum le pai siam nan mang kan ni lawa heng no pang kan en kol hantila hemi training alo pek thin ho hi nakina puitling timeng tlangwal professional player te an lo ni chuan nakina an video te hi an hlut ve karinga chutiang ril rupu deuh chu kania anlo nge anlo enlet hemi video hi achhia te ni lo chuan enlet tan shim hanga lo cover ve zeu thina an nuam thina epon ming hriat te ka lo nei ve nu ala ming hriat lo po ka lo nei thina mi hi ka hret thei lo khop maya no panga bikin chan chun lo tam ve to thanem ve tak ril ru zong pe khi har ve rewa an enge mani en kol lo ni phei chuan academy mani en kol lo ni phei chuanin an ming zong hi lo hriat vek sen dawa hriat te ro chu kan lo tum thina nga ka fa pa kha ami hre thei lo lu tuk in lo ti ni pona poi chuang lawa chan chu nge kan ko te poi kum mi khat vel kan an mu lo hian tu kha ming kha tiang chi kha alo om ve thina kha tiang han mi lo hre thiam una in fa te ming te an lo soi sual nok thina amara chu nakin an tlang wal huna he video te hi an lo hlut ve ka be se wanga tiang ron cover thin hi kan ta mo chu mi lo hriat pui ve hrim bula in lo en thina kan lom khop mai an nuam ve thin in fa te che vel te nuam ti taka football ground chunga anan che vel te mu nama epo hi document nei du chi kan ita ama chuan ball pe dan tiang chi hi sang ni som pakua vel mon khami kha ka ti ve top tran kha kan now Moses vanlel ruata hian ka video pai tur hi pute ta chuan da la tia lo thak khop maya ka phone memory alo to sia mo nge alo storage kha atlem to tu kan ni chu wang chuanin kan da kha lo delete char thei kha ni kha tiang chi hanga lo hre har tu ka mo lo da char lama ni YouTube pa da that ve hrim hi alo hlu alo nuam ani in fa te video te po hi da thathin ro in la pe ni chuan tiang vel chu ni kan soi du deu na chan chu engemo viawa kha mi lo nga yang ti kha ka hlawa channel chu tiang kha tiang cha ama phe jun channel kan tingam lawa James Fan ai video endu kha kan tiringot ngam chawa a channel zong kha chuanin kan ti chia lo ve mar chu kan han ti ta ka chuanin mi hian lo subscribe ve lo comment an lo like ve mar chu in khel ngai na lo tan chana ho ve thin khop in kharinga no pang chevel hrim te aizol chunga academy sang no pang sang han chevel te mu nama ke ni lo nuam lo ti na chuan jina hang ka peng thui lu tuk don ka ke that lai ti meng
khami ya khanin video ka siam anga thingtlang no pang abikin thingtlang no panga coaching dong lo tan khan ball pe dan a contact na mun turang chi atianga chuan nan kicking foot kan pet lo na lampang ke te khatiang da na turte kan body language semi enge kan taksa om dan turani chu khami kha katilang anga chutiang khatiang chuanin pe tur aizol lama coaching la dong ngai lo tamzok ken lo en ve thina an hlut ve thoin karinga ei keimang thoin tiam vel chu nia sar thanga tena min lo zirtir te sarari tena min lo zirtir te khatiang kha chuan youtube apo hian midanga omve nuala sa pho hian an siama ma se mi zo taka hian siam hi kala muchi alawa a contact ball chumia chuanin munliai thenanga chumia chuanin ipe tanga mo chuan nan kicking foot chumi zong chun da turania tiang chi i body chumi chu a eulok turan lo ikun dewanga automatic in tikhan ball pe chu zong khan i eu pang tiang chi khan automatic in rong kalang ti kha ei a body keimani action nena ti lan vek kha kar chak thina chu tiang chu karil ru oma ma se khami covid vel bor lai 2021 a khanin kan siam chaudon vela khan ka tendon achilles tendon rupture nania kain khelna hian ka phei khong timeng khami ka ket nung tha hi ki ar tui bul hi a chap pop maya chonga zaitira engemaw chen kha ka ongrop deuh hleka kan boxop deuh hleka chuan kain khel thangam ta mi alawani full swing chuan kain khel thangam lawa ka bai deuh thini chu ka speed po ka loss na sa chu tiang vel chu nia akalo siam ve shim te hi a thave mangai o te kain ti ve ril ru thina tia dam lai hi chuan anuam ve shima an tuina zong te lo ni ve a ya khanin then khathian min lo hlut pui ve min lo hlut der pui ve thiama lom om khatia ya chuan lo en zelula subscribe du khan lo subscribe zelula tiang vel chu ani anuam ve a tuna hian singkhat sangkhat zariat le tlem velin anon subscribe ve to tiang vel chu ni anuam ve shim subscriber an tam hian mo mak ve re utuk mi pasari vel subscriber ni a chun singkhat le ti vel inan subscribe khan lo nuam ve phurna te lo oma video te po hei lo cover te nuam ve ma se ril ru tak a zong zong kan ti lu tukang ti ka hlau ve de uthina kan coach kan head coach te po hian tuna sardiga te po hian la idu chuanin cover ro ati thina ma se training ril ru zong pek nan khan kan mang palang ti ka hlau wang hian kala tam over du lo ni chu baka athui lu tu khi chu ni nom ve a en tu tan po tiam vel chu ni min du sak ve thina an head coach sardiga te eta sarma ma te ho te pon hei min lo cover te min phal sakamo tiam vel chu ni san chu an ni zara hian enge no pang in khel te no pang ming te kan thria aizola hian et le wt coach tura nian la ve sang ni le som ni pa ni thum atang khan ni chu ni thum chu ni li ami atang khanin hei kan la om ve chara season 2 3 4 tak hi chu ka en call to lawa academy hi chuan wt le weekly training le emerging talent coach a hian ta hian min lak ve wang hian tiang kan la om ve tang ri ni no pangbula om vel te hi chu nuam ve puitling atanga no pang han en call thu te ro chu se hem chuan in siam rem ve de lek chungai thin tongkam te hi aloin ang to lo thina tongkam kan film khuranga ya sardika coach tunami kan reliance kan head coach mo kan technical head emi phei chuanin min ko sanga voi kha chu na min sil to senior ho tin chu no panga chuan chu tiang khatiang chuanin an ril ru na theya tiang zong te khan min briefa thakop maya tiang a chuan thei top kan chu zela kan zir chho ve zel chu ni hi tongkam man film khurte ngai khop mai
เจเจียนุนเพ่งคันนปังเฮียนมินเหลาที่เรงเตียนเวลจุนี่ฟิล์มคุรังไงลุตุนักชันเตียโบล่ะออกมาชันเตียอะไรโดนส่วนแองเกิลส่วนเช่นจังไงโตมังไงakal angle kata akal nasal tu kalau Samuel den nasat terene la main Samuel lo impota mase Samuel hi atong ne mangai ve deu azia hi zoi ma a ball khoi vel chu diklu tu ka ma se amosan score em tuna khan ei Samuel ania a ball contact adik academy apon lo zirtir tha ama apon atuya mase tong tam ve deuh hlek ngai achan chu player tong lo lut tuk hi chu ei an that turang hian an lang tha thei lo ni chu ngoi reng khan in khel harsa 90 minutes pe chu ngoi reng in thei lo shim shim chu bang chuan tong tam ngai in lama khan nu le pa ten lo fui ula lo zirtir ula nixon an pet goal te uve le thui lu tuk do ne video du to ka City ground ani City playground artificial turf anno panlai chuanin lungkhok rok lutuk mo pa ena ngai khop mai tournament a siam thina azara chitea nei khelna sa thin khop mai